Zdravo, ja sam Aleksandra i danas ću vam pokazati kako da napravite domaću tjesteninu za 15 minuta. Kako da napravite ovako jedan solidan ručak za svoju porodicu, ali da ne utrošite previše vremena. Na kraju videa ću vam reći isto zbog čega ne objavljujem više toliko videa kao prije, jer ste me mnogi to pitali u komentarima. Prije mnogo godina sam vam pokazala klasičan način pravljenja svježe tjestenine i to se radi tako što se uzme na jedno jaje stavi se 100 grama brašna. Danas ću vam pokazati jednu drugu verziju tjestenine koja je jako popularna, pogotovo u Italiji, a to je tjestenina koja se pravi samo sa žumanjcima. Ovdje imam 7 jaja i razdvojit ću bjelanjke od žumanjaka. Pitat ćete me sigurno šta radim sa bjelancima. Od bjelanjaka možete napraviti nekakav fini proljećni voćni rolat, pavlovu tortu, a ono što ja radim je da ispržim samo bjelanjke i njih jedem sa ajvarom. Ja to volim, to mi je nekako, ne znam, jednostavno kad mi ostanu bjelanci ja ih tako pojedem i to mi je onako baš praktično. Sad, ovdje imamo žumanjke i tu ćemo staviti brašna po potrebi. Na ovu količinu žumanjaka je potrebno oko 140 grama brašna. I jednostavno umjesite tijesto ovako. Zašto sam vam rekla da je ovo vrlo praktičan ručak? Nekome će možda zvučati, pa moram sad mijesiti tjesteninu, jednostavnije kada se saspe ona iz kesice, ali ja ovo umjesim za 5 minuta, možda nije potrebno ni 5 minuta i to uradim ujutro kada odvedem djecu u školu i vrtić, kada se vratim kući, ovo na brzinu zamijesim i onda stavim u frižider do kad mi se djeca vraćaju iz škole i vrtića, a to je oko podne. Tada zajedno razvlačimo tjesteninu i razvlačenje, vidjet ćete isto, za razvlačenje vam je potrebno možda 5 minuta. Pošto ovo domaća tjestenina i ona nije sušena, ona se vrlo brzo skuha, možda je potrebno 2-3 minute da vam se ona skuha, u zavisnosti od toga kako je sitno pravite. Ja ću danas praviti tagliatelle, ali nekad pravimo i špagete, tako da za špagete vam je samo dovoljno da one proključaju možda 1 minutu, zato što su jako sitne. Evo, pogledajte kako ovo izgleda. Malo mi je posuho, malo sam se prevarila sa brašnom, a to mi se često dogodi i u ovom slučaju možete staviti samo mrvicu vode. Morate ovo znati, jednostavno naučit ćete i od prvog puta otprilike kako izgleda. Uglavnom, ovo ne treba da vam bude mokro kao tijesto za hljeb, ali mora da bude moguće da se poveže. I vidite kako to sada izgleda. I ja ću ovo ostaviti samo možda 5 minuta na sobnoj temperaturi pa ću premijesiti. Ne morate premijesiti, ali ja ipak više volim jer mi tako bude tjestenina više onako glatka. I nakon otprilike 5 minuta ja ću premijesiti ovo tijesto. Ovo tijesto sada ili umotajte u plastičnu foliju ili u neku vlažnu salvetu ili pokrijte nekim poklopcem tako da vam se ne isušuje. Kao što sam rekla, ja ovo radim ujutro, a spremam tjesteninu za ručak. Možete zamisliti tijesto ujutro, a praviti tjesteninu navečer. Ali možete i uraditi da zamislite tjesteninu samo 1 sat prije razvlačenja. Potrebno je bar 1 sat da odstoji, ali nije problem ako odstoji i duže. Ovo ću sada ostaviti u frižider do razvlačenja. Tjestenina je spremna za razvlačenje, ali prvo ću vam pokazati kako koristim sos. Na mom kanalu ste mogli da vidite već odavno, to je jedan od prvih recepata, to je recept za bolognese sos. Pošto ja bolognese sos pravim u većoj količini, mislim da ga pravi u većoj količini jer se on mora dugo kuhati, onda dio koji se ne pojede taj dan stavljam u male teglice i stavljam ih u zamrzivač. Ovo mi je jako praktično jer nekako ne mogu ni da zamislim da ja bolognese sos kuham u veoma maloj količini, a ono što je praktično je da ga stavite ovako u teglice i onda ga odmrznete kada vam je potreban. Ja za ovu količinu tjestenine koristim 2 male teglice i kada planiram praviti tjesteninu, navečer samo izvadim bolognese sos iz zamrzivača i prebacim ga u frižider. Nemojte ga odleđivati na sobnoj temperaturi
najsigurnije da ga odledite tako u frižideru. To jest da je ovo meso uvijek hladno. To jest da ne bude predugo na sobnoj temperaturi. Bolonjez ću staviti sada da se zagrije, a ovdje ću razvući tjesteninu. Ovo mi je malo čudno raditi sama, jer obično kada pravim tjesteninu to uvijek radim sa djecom, a za potrebe ovog videa moram ipak da to uradim sama. Ovako, tjesteninu presiječem na pola, jedan dio dajem jednoj kćerci, drugi drugoj, ali može i da se radi sve odjednom. I sada samo razvučemo ovako malo, nije potrebno mnogo. Ono što je potrebno je da uvijek imate brašno na radnoj površini. Ne trebate stavljati previše brašna jer će vam onda biti ova tjestenina pretvrda, ali malo brašna je sasvim dovoljno. Vodu stavite odmah da vam ključa zato što se ova tjestenina baš brzo razvlači. I sada stavljamo ovdje imate kao jedan mali točak, to stavljate prvo na nulu, to jest na najveći ovaj razmak na mašini i provlačite tijesto. Onda ga stavljamo na dvicu i sada stavljam na peticu. Ne bude mi fino ako stavljam tanje od petice. Petica je onako sasvim dovoljna. Ono što moje djevojčice vole je kada je tjestenina ovako dugačka, baš im je zanimljivo, mislim zanimljivo je meni. Ne znam, ja u ovome baš uživam, a zamislite kako je to djeci zanimljivo kada one same nešto naprave, kada one vide da je to krenulo od početka, od tog tijesta, pa da same uspiju nešto napraviti. Ako imate malu djecu, ja vam od srca savjetujem da ih navikavate da radi sa vama u kuhinji, da se ne bojite. Ja stvarno volim kada mi je sve uredno u kući, kada mi je uredna kuhinja, ali nemojte se bojati tog nereda kada su vam djeca mala. Vjerujte mi, moja djeca su sa mnom u kuhinji od kada nisu još mogle ni hodati, stajale su na onim stolicama, nisu znale ni hodati, ali su mi kao pomagale nešto u kuhinji. I od kuhinje mi je uvijek bio prljav. Svako jelo koje pravim, nakon svakog obroka ja sam morala čistiti pod od kuhinje, ali nema veze. Sada vidim koliko je to njima značilo, koliko one to vole. Voda nam je proključala i ja ću odmah da je posodim. Vidite ovu divotu. Pogledajte ovo. Zar nije divno? I sada provlačimo tjesteninu kroz dio za taljate. Ono što je fino kod ove tjestenine je da se ona uopšte ne lijepi, pa znate, djeci je lako raditi sa njom. Vidite kako je to divno. Pogledajte ovu divotu. Odmah stavljamo u zdjelnicu, u šerpicu. Zar nije divota? Pogledajte. Odmah stavljamo u šerpicu i promiješajte. I ovo je potrebno da kuhate možda pa 2 minute, 2-3 minute, zaista nije potrebno duže. Pogledajte ovu divotu. I ovo je sasvim dovoljno, nemojte pustiti da vam se tjestenina prekuha. Ja ću ovo sada samo iscijediti. Tjesteninu sam iscijedila i kada cijedite tjesteninu, onda ostavite malo one vode u njoj, zato što će vam se tako lakše napraviti sos. Sada ću prebaciti bolonjez u tjesteninu i samo ovako malo promiješati. Ostavit ću još mrvicu na ovoj vatri, to jest na toploj ringli, i sada ću sve prebaciti u tanjir za služenje.
I to bi bilo to. Vidite kako je moguće na brzinu spremiti jedan solidan ručak sa domaćom tjesteninom, zaista nije komplikovano. Ta tjestenina se sprema za nekih 10 minuta, bar ja tako mislim, bar je takav moj dojam. Obećala sam vam na početku videa da ću vam reći zašto ne snimam više toliko videa. Ne snimam jer sam mnogo zauzeta, ja i dalje kuham, ja i dalje obožavam kuhanje. Ali, iako se vama ovaj jedan recept može činiti da je tu nešto vrlo jednostavno za napraviti, on vam izgleda onako kao 5-10 minuta na YouTube-u, za jedan recept je potrebno zaista mnogo vremena, a ja sada imam mnogo više obaveza nego prije. Djeca su mi onako malo veća, pa imam i dosta obaveza oko djece, a i upisala sam ponovo studije, tako da između recepata, djece i učenja nešto je moralo da nekako nisam mogla na te sve 3 strane, nešto je moralo malo da onako da smanjim. Nažalost, morala sam da smanjim recepte jer ove 2 stvari nisam mogla da zapostavim. Djecu ne želim da zapostavim, učenje se ne smije zapostaviti, tako da sam smanjila snimanje recepata. Kažem, nažalost, ja volim recepte, volim svoju publiku, ja volim ovo da radim, ali jednostavno je nemoguće rastrgati se na sve 3 strane. Pored toga imam i mnogo drugih obaveza i mnogo drugih poslova, tako da to je razlog zbog koga ne snimam toliko više. Ali vi znate da na mom kanalu imate preko 500 recepata i sve te recepte sam snimila onako iz srca. Sve sam njih snimila onako da vam baš budu korisni, da bar budete onako, da vam mogu koristiti. Nisu to nekakvi brzinski recepti ili nešto onako što sam snimala, hajde tek da snimam. A isto sada ne želim da vam snimam nešto, hajde tek samo da postavim recept. Snimit ću vam nešto ovako kada želim da vam pokažem nešto praktično i solidno, ali neće biti recepata svake sedmice kao prije. Naravno, bit će još recepata, nemojte misliti da ću napustiti svoj kanal ili, ne daj Bože, prodati ga, ali jednostavno nimam toliko vremena na raspolaganju. Možete me pratiti na mom drugom kanalu, Zdravo, ja sam Aleksandra, tamo ću pričati o nekim drugim temama koje nisu vezane za kuhanje, ali to je jedan od osnovnih razloga zašto više ne snimam toliko kao prije. Dragi moji, nadam se da vam se ovaj video svidio, nadam se da ćete probati napraviti ovu finu tjesteninu, a ako vam se svidio, ostavite mi jedan like ili komentar, a za ostale recepte posjetite moj kanal na YouTube. I na kraju, naravno, buon appetito!